ام ده زیادتر سر و مجاری بسکنن که برز بلند دوران سروک بارویا دیلوک ویژه دیلوک و بمرا برز دوران دم باش بارویا و چه قاسی هرگلین و مجاری دزانه چه قاسی آگاداره بو و مجاری چه وابویا و Ee, Bu olayla ilgili bildiğimiz sabah bu olayı öğrendik. Ben Gaziantep Barosu Başkanıyım. Bir بویر زانیا سروکی engelli bir باروی آمدیم یا دیلوکی ما حوالک آستین دارج آلی چار کسان هاتیه رواندن و راستی دستریجی هاتیه و لسرویه که جی بویره که جواکی پیک هاتیه و ما ام وی زانیاری دزانن و هنه کس هاتن دست سرکرن درباره بویره ده او کسان هاتن دست سرکرن ایرو کاروبارن و افاده هاتن ورگرتن و بو دادگه ها جزای هاتن شاندن و bu olay ev bûyer li beraber kesek jinek astengdar hatiye kirin li cihekê ku li dijî jinekê nivîşkan eftiş hatiye kirin û em jî weke baroya dîlokê li beraber her bûyereka li dijî van jinan em destpêka vê lêpirsînê em dê daxilî vê dozê bibin û em ê li ser navê rayegiştî vê dozê bişopînin. Tişta ku em dizanin niha gumanbar هاتنه دست سرکرن کاروبارن وانی ifade هاتنه ورگرتن و دیده دمکه هری کرد بو دوزگری و بو دادگه بین شاندن ام وی زانیاری این هات زانن نها اف کیسه ده دستی کی دایا لکودره هنده کنگی بچن تفلی و کیسه ببن şimdi karakol نها لقرقول کاروبارن وانی ifade هاتنه ورگرتن دی چند دوزگری او کس دوزگری دکاره ifade ورگره بری ویجی دکاره بو دادگه بشین وان کسان نها جی یکی زدتر لبرانبر جنک نویشکان دستریجی هاتیه کرن بنده واریام او کو همو گما برورن دست سر کرن و گرتن ام دی صبح جی و جن پیواجون ها پیواجی ام دی بن آلیه کی ویلی پرسینه و جی ایرو پیواجی او گمان بارن دست سرکرین ها ناوند اولکاریه و دی دمک کرد دی بو دوزگریه بینشاندن و در کفن پیشبری دادور جبر کو اف کچک استنگدار بویا نویشکان بویا اف یکه تاوان آوان گرانتر دکه evet بله هلبت نها کسا مقدور جبر کو نویشکان جبر ویه که اف تاوان لبرانبر کسا که نویشکان نجنه که نویشکان هاتیه کرن و دستریجی و ایریشا سیکسی لسروی هاتیه کرن لبرانبر و تاوانه لگور جزاین هایی لگور یاسایان و روشه گرانتر دکن جزایوان گرانتر دکن جبر کو اف کسا که نویشکانه هر واج آلیه جی یک کسی زیادتر لاتومبیل هاتیه سوار کردن و هاتیه رواندن او جبو کو جزای هری مزنور بگیرن ام جی ده ببر پرسیاریا خو رابن جخوا یاسا جی جبو کو جزای هری گران بدوا جخوا دویواری ده یاسا هنه باشه لگوری یاسا ترکیه دبی چه جزایک بوان کسانه هبه yani bizim beklentimiz بند واریام او کو به وی حال خوی هی بو هر گمان باره که ام پیش بینی دکن زیده 20 سالان جزا بو هر کسی جوان به داین ام دیوی تکوشینه بکن و که کو من گفت وکه بارویا دیلوک این دوی حوله بدن لگوری یاسا دی چه دبیجه بو تاوانه که وها از مناوت چیه یاسا چه تش سپاندیه Gaziantep Barosu وکه بارویا دیلو که وکه سرو که و بو بارویان لبرانبر کشتنین جنانیان جی دست رجال سروان هر بویره که بارو ارکیوان او کو مفازادین وان بپارز ام جی و آلیا کی وی لپرسینن او جنا حوالا کو مقدور بویا ام دل گلوین بنو وک
قانون پارێزەریە ji ber vêyekê em aliyekê vê lêpirsînê em jî beşdar dibin û em jî dê vê dozê bişopînin ji bo ku gumanbar di cezayê herî zêde werbigirin ka yasayê çi erk daye me em dêvan bi kar bînin û di vî warî de bibin aliyekê vê lêpirsînê em li vê derê aliyekin li gel jinê ne li gel ew jina ku hat rastî destdirêjiyê hatiye em li gel wê ne ji bo ku gumanbar cezayê zêdetir werbigirin çi pêwîst be em dê vê berpirsyariyê werbigirin wek ku baro erkê xwe bicih bînin. هەندێک تەنێ دە چارچۆڤەیە دیلۆکێدا بهێلن یان جی دێ حکوومەتێ لە ئەنقەرێ جی بینە سەر خەتێ. Burada yargılama ev darzandin dêl vê derê berdewam bike em di vî warî de em dê bangên xwe jî bikin gelek mafên bin pêkirina mafan de hemû baro dikarin beşdar bibin li vê derê bi taybetî di demên dawî de li beramber jinan û zarokan di vî warî de gelek êrîş tên kirin û di rojevê de ne dê darzandin li vê derê be lê piştî ku li vê derê biryar hat dayîn dê biçe piştî îstinafê dikare heta dadgeha bilind Enqerê jî biçe lê bi pileya yekem dê darzandin li vê derê be. gelek spas برز بلند دوران سەرۆکێ بارویا دیلۆکێ چه دیلۆکێ بەتۆ مەڕەبووی